Russia amati Ukraine gi marka chathari war ase masigi matang ase war ase end to ba haiduna Donald Trump yamna kana pressure piraki aduga 50 days bi bane masida Putin ki side ki reaction lakta bane te Putin da hai ki I also open for peace talk haiduna aikoi gi side ki peace talk ki damak to open to bani aduga no problem aikoi peace talk phamsi Europe ki country sing amati America ki punna phamin na si hai ta aikoi kai problem rete hai bo phamsi hoji hai krab matung asida su asumhaina development si lady adubu ngasi yamna chawba paw ma tari wadi Ukraine gi side tagi dangerous hostile UAV hari masi drones oi mare long range missile so attack to hai bi order pi krabani adubu tawba tawda khangde masita tawda na phai hai su Donald Trump ta hai ki adubu UAV around kharani masi thajin kre Moscow gi mafam kya ta aduga Moscow ga thangna ba to Russia gi territory khara da ngasi numidang ki wani Russia gi site ki hairi makoni intercept to ki angam bani masida sibuna ba thokte adubu mafam amani ta khara ta aduna kai ba chai ba di thoisini hojik main point hai bu Ukraine gi site ki Moscow yona attack to bungam lak lise masi mathang mathang tawre aduga hauki ba past 2 weeks suresini Ukraine ki long range masigi poaching ase Russia manung da thajilise adura hojik Russia mati Ukraine gi war ase masi condition dari mati Ukraine swan handana makoi khuchu khulai se karai dagi lakpa west na supporter of NATO country sing dagi pirak por ngani dana masina hojik attack to se hojik lepte sini adura Moscow masi reply pirak pata asom da tok to sidi haipa adu pu makoi masen gi mathak ta attack to no se sublep lepte aduna ngasi gi attack adu dangerous attack amani haina RT news channel su mention tawri aduna makoi gi war ase ing tapagi phibam da hojik phawgi oina dileitri amarom the Ukraine gi oina hojik main supporter oina lakle se Germany number 1 tale se masi gutung the France aduga ning tale se Britain country ahuma se hojik Russia gi oina choba yekna bani haibata masida karim chingai leitre makoi sini support to se aduga German gi makoi gi army gi general amana haiki mauti Ukraine na kuchukulai sing asiga Russia gi airfield sing je attack to da bani sire asigi statement wafama se hairak pagi mamang da Russia gi side gi German da yamna akan bofam haiki mauti German nakoi hendi hejalak labani amati nakoi ki nakoi handak khara danger oirakle Russia bi Ukraine gi against da Russia da nakoi lori by stance masigi wafam asigi matung dani hairi German gi chawba top generation hairki se mauti Ukraine yengduna leipam thoktre makoi airfield sing se yengla masida attack to go lotion gadabani thuai do kadabani makoi inactive sim gadabani haibo wafam si semi so Russia gi hoina hojik santinate makoi marung da kari oi bakhang de adra makoi gi nuclear site sing lady se masi amuk han revive tawra dura masi bu semjin sajallarga modern equipment sing ase launch to tar su to bagi damak ready to khati haipo power sim su tari aduga hojik West ki country kharaga America pullaga Russia ki mathak da pressure piri masi ceasefire tawdana to khradi to khre ko natraga ti am phibam tanrak tabigi phibam su lairi hojik oiri me mathak ta amuk hena kan gani haibani amarom da Putin gi maki khwaidagi hena lune chapa amati khwaidagi chawba post ama maki makha da Putin ripa Dmitry Medvedev masini statement ama iki maki statement am siam da kiningai opa opam di mak na ki sini Third World War oidebanate Third World War already haukrabani aduna Putin mahakna Europe ki country sing asida target oktoduna tapna attack to bi yarakli haipo phom se mention to rakhi sini masiam chawpani ko aduga hojik tension soirakle karigumba karigino Russia ki matak to west na asu yamna yengsilise kari maram gino hai matam da mase western power sing ase thatpa ki maram ma pe Russia se western power makoina tawning libu purma se Russia na thatpa makoi se ni chawr pannoiba aduna maram oirakani matam amada France de Napoleon Bonaparte na yamna chawna mak asi super power am the emperor worldwide as selection gani hot rakko matam asida Britain na thatki Britain na that pasita masi Zionist ki chawpa organization am yauki adugi same condition tani hojik Putin ki mathaka tawrak lise makoi na expand tawning ba makoi na tawrak pa ba se makoi ki against the power ama hawala pa pam desini aduna Dmitry Medvedev ki opam se hojik west countries pun mak asure di oikre hojik France German amati Britain
ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯜꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯥꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯊꯕꯛ ꯐꯖꯅ ꯁꯨꯅꯗꯧꯔꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯌꯨꯔꯣꯞꯀꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟ ꯅꯦꯁꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯋꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯖꯔꯃꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯦꯟ ꯃꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯦꯂꯥꯏꯠ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯔꯥꯁꯤꯌꯥꯒ ꯁꯨꯅꯈꯤꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯟꯁ ꯂꯩ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯁꯤꯁꯐꯤꯌꯔꯒꯤ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯁꯨ ꯂꯩ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯋꯥꯗꯤ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯥꯝ ꯌꯧꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯔꯥꯁꯤꯌꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯔꯦꯁꯟ ꯂꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯁꯐꯤꯌꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯔꯥꯁꯤꯌꯥꯅ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯦꯇꯥꯛ ꯑꯁꯦ ꯑꯁꯨꯝ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯅꯁꯨ ꯑꯁꯨꯝ ꯑꯦꯇꯥꯛ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯣꯁꯀꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯥꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯦ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯁꯣꯛꯄ ꯍꯦꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯀꯥꯞꯅꯔꯛꯂꯒꯅꯤ ꯔꯥꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯔꯁꯦꯅꯤꯛ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯦꯟꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯡ ꯔꯦꯟꯖ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯔꯃꯟꯒꯤ ꯂꯣꯡ ꯔꯦꯟꯖ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯃꯁꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯔꯥꯁꯤꯌꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯨꯊꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯐꯤꯕꯝ ꯇꯥꯗꯕ ꯋꯥꯔ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯀꯌꯥꯅ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯤꯅꯔꯛꯂꯤ ꯔꯥꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔ ꯑꯁꯦ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯗꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯌꯨꯔꯣꯞ ꯌꯧꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯦꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯦꯗꯚꯦꯗꯦꯞꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯗꯨꯅꯁꯨ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯇꯥꯛꯂꯕꯗꯤ ꯄꯨꯇꯤꯟ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯔꯛꯀꯅꯨ ꯀꯌꯥꯝ ꯈꯥꯡꯈꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯋꯦꯁ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯑꯦꯇꯥꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕ ꯋꯥꯅꯤ